Imana ishimwe cyane turongeye guhana ikaze hano bande banezerewe kuri uno mugoroba. Haleluya. Imana ishimwe ko harimo abanezerewe ko twese tutaje tugandaye hano ariko ko Imana yatugiriye neza. Yesu abe icubahiro. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana no munsi Imana yaduhaye kugira ngo twakire turisangire. Ijambo ry'Imana numva nakiriye mu buryo budasanzwe, ariko kandi nanezerejwe ko Imana yaduteguriye uyu munsi bivanye n'indirimbo twataziriye mu Imana ko ari Imana ikwiye gushirwa hejuru ibihe byose. Imana ishimwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo hari ico usabwa gukora kugira ngo umugisha w'Imana ushike mu buzima bwawe. Hari ico usabwa gukora kugira ngo umugisha w'Imana ushike mu buzima bwawe. Turasangira amajambo y'Imana ari mu cete cyane mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 18. Turaza kumera nk'abasimba imirongo kubera n'amajambo menshi. Aravuga igice cya mbere cy'abami igice cya 18, igitabo cya mbere cy'abami igice cya 18 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Turaca dusimbira ku murongo wa 30 gushika kuri 39, twongere duce turangiriza kuri 41 gushika kuri 46. Igitabo cya mbere cy'abami igice cya 18 guhera ku murongo wa mbere gushika ku wa kabiri. Duce dusimbira ku murongo wa 30 gushika ku 39, hanyuma duce turangiriza ku murongo wa 40 gushika ku murongo wa 40, guhera ku murongo wa 41 gushika ku murongo wa 46. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane bene data. Haleluya. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Eliya atuma Obadiya kuri Ahabu. Hashize igihe kirekire ijambo ry'Uhoraho riza kuri Eliya. Hari mu mwaka wa gatatu inzara iteye, riti genda wireke Ahabu nanjye nzorekurira imvura ku isi. Nuko Eliya aragenda waje kwiyereka Ahabu. Icyo gihe kigoyi cyari cyinshi cyane i Samariya. Usimbire ku murongo wa 30. Maze Eliya abarira abantu bose ati nimwigire hino. Nuko abantu bose baramwegera, asanasana icaniro cy'Uhoraho cyari cyarahongomotse. Araheza yabira amabuye 12 nk'uko igitigiri cy'imiryango ya bene Yakobo kingana. Ari wenyene ijambo ry'Uhoraho ryaje ko riti Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha icyo gicaniro mu izina ry'Uhoraho. Araheza yimba umugo ukikuje icyo gicaniro, uburebure bwaho bw'amajepfo bwo kuzuzwa n'ingero 2 z'imbuto. Araheza akomanya inkwi, abaga yamasa ayijanjagurira mu bikenye byayo, abigereka kuri izo nkwi, maze arababarira ati nimwuzuze ibibindi 4 amazi muyasuke ku kimazi cyo koswa no ku nkwi. Barabigira. Arababara ati nimusubire ubugira kabiri. Barasubira. Arongera ati nimusubire ubugira gatatu. Bagira kuno nyene. Amazi arasendera atembera hirya no hino y'igicaniro, yuzuza n'uyo muvo amazi. Maze igihe cyo gutanga ikimazi cyane kera kigeze, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi. Aravuga ati ewe Uhoraho Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane
ko ari wowe Imana mu Bisirayeli, nanjye ko ndi umusabyi wawe, kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Unyumvire se ewe Uhoraho, unyumvire kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, ewe Uhoraho, kandi ko ari wowe ugarukana imitima yabo. Umurongo wa 41. Maze Eliya abarira Ahabu ati, genda uduge ufungure uwuhire, kuko numva akariri k'imvura nyinshi. Nuko Ahabu araduga ajya gufungura. Eliya nawe araduga ajya ku mpinga y'uwo musozi Karumeli, arunama ashika hasi, acurika umutwe mu maguru, abarira umuntu wiwe ati, duga witegereze ikiyaga. Araduga aritegereza, aragaruka aramubarira ati, nta kintu mbonye. Aramubarira ati, subira ugende ushike ibihetangabundwi. Hanyuma kubugira ndwi aravuga ati, atehe mbonye agacu gatoya kangana ikiganza cy'umuntu kaduga kaba mu kiyaga. Eliya aramubarira ati, genda ubarire Ahabu ati, zirikisha umukogote wawe ku mafarasi umanuke, ati imvura ntikubuze. Nuko hashize akanya gatoya ijuru ryubikiza ibicu, umuyaga urakubeba, hagwa imvura yisegenya. Ariko Ahabu yurira mu mukogote wiwe ajya i Yezireli. Ukuboko k'Uhoraho kuja kuri Eliya, arakenyera yiruka imbere ya Ahabu, barinda bashika ku irembo ry'i Yezireli nyene. Imana ishimwe. Yesu ahabwe icubahiro. Aya majambo numva tugiye gusangira n'amajambo nibaza ko benshi bamaze gusoma, hanyuma kandi kumbure ko benshi bashobora kuba baramaze kuyumva, nawe uba watarayasomye ashobora kuba yaramenye neza igitangaza cyabaye ku musozi Karumeli. Imana idufashe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Rero iri jambo ry'Imana tubona ngo hari hashize imyaka itatu n'igice imvura itagwa mu gihugu cy'Abisirayeli, ariko byari bifite icyo byavuyeko. Ijambo ry'Imana twereka ngo icyo gihe imbere y'uko iyo mvura itara nisubire kugwa, Eliya yatumwe n'Imana. Imana iramubwira ati, kuko mu Bisirayeli basigaye basenga za Dagoni, basigaye basenga Bayali na Ashera, nisemo yuko nanjye icubahiro canje banza kukibereka mu guhagarikisha imvura. Iramutuma ati, genda uhagarike imvura, ubwire Ahabu yuko atambura izongera kugwa aha hantu, kuko batigeze banyubaha. Rero icyo gihe ntibyari byoroshe mu bwami bw'Abisirayeli, kuko ijambo ry'Imana twereka ngo icyo gihe Imana ihana aba bantu bari bafise ibigirwamana byinshi bari basanzwe basenga. Icyo gihe turaza kubiraba uko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero icyo gihe Eliya amaze guhagarika imvura, ijambo ry'Imana twereka ngo Yezebeli na Ahabu barondeye uburyo bashobora kwica Eliya, maze Imana imubwira ati, va aho hantu ugende uhungire i Zarefati ku mupfakazi, hariho n'abateguye zoba. Imana idufashe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Imana izigama Eliya mu gihe cy'inzara ku mugezi aho yari ari. Icyo gihe Imana imurungitseyo yagaburiwe n'ibikona, umutsima n'inyama. Ariko inyuma yaho gatoya umugezi urakama. Maze gukama, Imana itegekanya uburyo igaburira Eliya, imurungika kandi i Zarefati kuri wa mupfakazi, ituma agafu yari asanzwe afise n'utuvuta bidahera, kuko umusabyi wayo Eliya yari amaze kugera muri urwo rugo, bafungura iyo myaka 3 yose atanzara ibishi. Imana idufashe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Iyo Imana yagutumye gukora igikorwa cyayo, iramenya n'uburyo ikuzigama muri icyo gihe, iramenya n'ukuntu ushobora kubaho igihe aho Imana ikurungitse kuba. Imana ishimwe cyane. Yesu ahabwe icubahiro. Rero iki gihe hari haheze imyaka 3 n'igice Eliya yahagaritse imvura. Abantu bari barashonje mu buryo budasanzwe, abantu bari barishwe n'inzara mu buryo budasanzwe, ariko kandi uko kwicwa n'inzara byatumye Ahabu na Yezebeli barondera uburyo bahaba bavugishwa n'Imana, kuko ijambo ry'Imana twereka ngo bace barengera ku bavugishwa n'Imana barabica,
bagerageza uburyo bagenda bakuramo umwe, ariko Imana yizigamira abandi. Imana ishimwe. Nakunze uburyo Imana itigera yitererana, nubwo Satani yohaguruka kugira ngo aganze mu bwami nk'uko tubibona bigenda, Imana irisigariza abasabyi bayo kugira ngo baze bazigame igihugu cyayo mu gihe gikwiye. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo icyo gihe Yezebeli yari asanzwe afite abavugi bakamenyi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bakamenyi b'Abayali bari 450, ngo hanyuma ngo Ashera nabo bari 400. Mu ncamake abari basanzwe bakorera ubwo bwami bari muri pale Bayale y'icyo gihe. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo bari abantu bashika 950. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo igihe cyose Yezebeli umwamikazi yaba ariko arafungura, igihe cyose yafungura abo 950 baba bamukikuje ku meza basangira. Mu ncamake ubwami bwa Shetani bwari bwamaze kwinjira buraganza muri pale Ahabu yari asanzwe arimo. Ariko kuko Imana yari yimitse Ahabu nk'umwami yayubaha, nawe yategerezwa kumenya ukuri bigenza. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo ikimuzanira umuntu wayo yitwa Obadiya ku ruhande. Imaze kumuzana, ubwami bwa Shetani bwari buganje aho hantu n'ibyo, ariko ngo Obadiya, Yezebeli yagenda kurondera uburyo yica abavugishwa n'Imana, agatuma Obadiya akarondera uwa mbere ahari akamujyana mu isenga akamubikayo. Hanyuma yagenda kurondera uwa kabiri yamumenya akagenda akamuzana akamubika mu isenga. Ijambo ry'Imana tugira ngo Imana izigama abavugishwa bashika 100 igihe cyose baba bagaburirwa na Obadiya yari asanzwe ari bwami, ari inshuti ya Ahabu. Imana ishimwe. Yesu abicyubahiro. Imana ishimwe ko naho kigoyi yoza Imana itegekanya uburyo abantu bayo bafungura. Haleluya. Imana ishimwe. Abavugishwa n'Imana ntibishwe n'inzara. Igihe abandi bantu mu gihugu cyose bariko baricwa n'inzara, abantu Imana yashizeho kugira ngo bayikorere, bo yarabazigamye ishyiraho umuntu w'ibwami asanzwe azi ko atangiye zizigera zibura, iramushyiraho iramutegekanya kugira ngo abazigame ntibicwe n'inkota ya Yezebeli. Hanyuma kandi kigira kabiri baronka ibyo bafungura, abantu ijana bose barazigamwa. Bamwe bagira ngo ibice 50 ku ruhande, abandi bashira ngo abandi ibice 50, abashira ahantu atamu n'umwe abazi kugira ngo ashobore kubagaburira. Imana ishimwe. Yesu abicyubahiro. Rero aya majambo dusomye, Eliya yari azi ko bose babishe babakuyeho. Hanyuma Imana avuga ati rero igihe cy'uko jyewe niyesha icyubahiro muri icyo gihugu cyageze, bigomba kumenyekana yuko z'Abayali na za Ashera atarizo zikwiye kuganza muri pale ko Ahabu. Birakwiye kumenyekana yuko jyewe ubwanje ari jyewe Imana ya Isirayeli niyo kuganza mu Bisirayeli. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo Imana ihagurutsa Eliya iravuga ati hari icyo ugomba gukora, nibyo imvura igomba kugwa mu Bisirayeli, kuko jyewe abasabyi banje bagomba kwidegembya, bagomba gushira ubwoba, bagomba gusohoka mu buhungiro. Abasabyi banje bagomba gusohoka ahandi bugaraniwe, kuko icyubahiro cyanjye ntabwo kirimo kirakora, ikirimo kiragaragara mu Bisirayeli. Rero uyu munsi biragomba kumenyekana. Aleluya. Imana ibwira Eliya ati sohoka aho hantu, bahari Zarefati bakuru umupfakazi nakurungitseko, ariko genda kwa Ahabu umwiyereke, hanyuma kandi tumuga umwiyereke, ariko kandi guhaye ijambo kuko imvura igomba kugwa muri kino gihe. Aleluya. Imana ishimwe. Imvura igwe mu buzima bwawe uyu munsi. Imvura y'umugisha ishike mu muryango wawe. Imvura y'umugisha ishike ku kazi kawe. Imvura y'umugisha ishike mu magara yawe. Aleluya. Imana ishimwe. Imana yabwira Eliya ati ugomba kwihesha icyubahiro. Mu bwami kwa Ahabu ntihagomba kubaho ubwami bubiri, bamwe ngo basenge Imana hanyuma abandi ngo basenge Dagoni. Murazi hari igihe bishika mu buzima bwacu ugasanga tubayeho nk'aba bantu. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu w'Imana arizigira Imana akayisenga, ariko ikindi gihe ugasanga naho agerageza kwigerageza akubaha akumvira Shetani, agakora ibikorwa byo kwadoha ibigirwamana mu buryo butandukanye. Kuko iyo muba bitameze uko nta bantu baba bajya gusenga
hanyuma ejo batwumve naho kandi bagiye kuraguza hirya no hino. Rero byagomba kugira ngo habe itandukaniro ry'ubwami buganje mu Bisirayeli n'ubwami bw'Imana. Mana ishimwe. Eliya yari Imana iramutuma ati genda wiyereke Ahabu. Nashaka kubwira ko iri jambo Imana yitumye Eliya ntabwo ryari ijambo ryoroshe. Abisirayeli bari bakubise imyaka 3 bashonje, bari barishwe n'inzara cyane. Hanyuma kandi abavugishwa n'Imana icyo gihe amaze guteza inzara Abisirayeli, ijambo ry'Imana tuvuga ngo Ahabu na Yezebeli batumye abantu bose, abaguverineri b'aba province, abakuru b'ibihugu bitandukanye bari baganje ngo barondere umuntu yitwa Eliya uzomubona azamushikirize Ahabu kugira ngo bamwice. Rero bari baramurondeye ngo baramubuze. Ijambo ry'Imana tugira ngo icyo gihe Imana imubwira ati sohokayo ugende wiyereke Ahabu. Genda umwiyereke kuko uyu munsi ndi kumwe nawe kandi niteguye kugukingira no kukurwanira kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare. Mana ishimwe. Gisabe icyubahiro. Iyo uri kumwe n'Imana ntacuba kuko Imana yiteguye kukurwanira. Nashaka kubwira ko ikintu gishobora gutuma ushaka kurindwa ukazigamwa muri kigoyi, cyangwa ikintu gishobora gutuma ushaka kurindwa Imana ikakurwanira mu buryo budasanzwe ugahabwa n'umugisha, icambere ni uko uhabwa ijambo. Eliya yahaguruka i Sarefati igihe cy'Imana kitaragera bimuha ijambo, Eliya yari gupfa. Ariko Imana yamuhaye ijambo yamubwira ati haguruka genda wiyereke Ahabu. Ni jewe nakubwira ati genda wiyereke Ahabu. Hanyuma kandi yongera kirindi cya kabiri ngo kuko nzore kuri imvura ikagwa. Kugira ngo ugire assurance idasanzwe, nzorekura n'imvura igwe, abantu bazobona umugisha kubera wowe washobora guseruka mu Bisirayeli. Mana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Eliya arimo araduga, bakiduga ahura na Obadiya uwa muntu w'Imana. Amgaterega uyu munsi Imana jewe yantumye kuri Ahabu, genda umubwire yuko niko ndaza, yuko nje kugira ngo ndamwiyereke. Obadiya agira ubwoba. Obadiya avuga ati yatumye mu bihugu byose kukurondeza wewe kuko ari wateje ibyacu iki gihugu, none urantumye ngende kumubwira ko nakubonye? Erega igihe cyose twakurondeye twasanga mwe mu Imana yakujyanye, tugomba tumushikira bakutubwiye twasanga mwe mu Imana yagukuyeyo. None ngende ndamubwire hanyuma nanjye ngaruke sange mwe mu yakujyanye nanjye cyo acamubwira irindi banga Eliya atari yamenye. Mbega nta n'amakuru yagushikiriye yuko nazigamye abavugishwa bashikija? Jewe niwashimana kuva mu buto bwanjye sinameze nka Yezebeli, ariko naratumye ndazigama abavugishwa n'Imana. Rero ushaka nanjye ko ncapfa uyu munsi? Ariko Eliya avuga ati humura ntacuba, duga umubwire kuno munsi ntegerezwa kwiyereka Ahabu kuko Imana yateguye ko uyu munsi ko itangaza muri paradizo. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Ahabu agihura na Eliya, ijambo ry'Imana twereka ngo bakibonana Ahabu yamubwiye ngo ni wowe Eliya, wowe wateje ibyaha igihugu cyacu, hanyuma kandi inzara ikaba yishe abantu. Eliya avuga ati si jewe nateje ibyaha iki gihugu, kuko ibyaha byanyu n'Abisirayeli no gusenga ibigirwamana nibyo byatumye Imana ihagarika imvura, nibyo byatumye Imana ihagarika umugisha. Niyo mpamvu uyu munsi mubona abantu bishwe n'inzara. Iyo mureka gusenga za Dagoni, iyo mureka gusenga ba Ashera, iyo mureka gusenga bijya bigirwamana, Imana ibaraje ikaganza muri mwebwe kandi n'imvura ibaraguye mukabona ubuzima bwanyu butotahaye. Hari igihe rero kenshi abantu b'Imana babona umugisha w'Imana kuko basenze ibigirwamana, kuko bahaye ubuzima bwabo ibigirwamana ku ruhande, akaba ibyo bumvira. Mana ishimwe kandi dufashe cyane. Rero ijambo ry'Imana ngo icyo gihe amaze guhura n'Ahabu
aravuga ati rero hari ikintu ngomba kugusaba, genda uhamagare abisirayeli bose baze bakorana ahantu uyu munsi turi, genda ubazane duhurire ku musozi Karumeli, hanyuma maze kuza uhamagarane ba Kamenyi bose ba Yezebeli, ba bandi bafise umwami Yezebeli mwamikazi asanzwe aganje, ubahamagare baze duhurire hariya, kuko uyu munsi biragomba kumenyekana Imana ikwiye kuganza mu Bisirayeli, yuko ari Imana yo mu ijuru, cyangwa yuko dukwiye gusenga Dagoni cyangwa dukwiye gusenga Bayali na Ashera. Ahabu barabahamagaza abantu, Abisirayeli bose baraza. Imana ishimwe. Eliya yababwiye ijambo ngo kuki mudasenga Imana yonyine, cyangwa ngo musenge Bayali na Ashera gusa? Ni kubera iki mucanga cyangwa ibintu? Kubera ko mugerageza gufatanya ibintu bidafatana? Amwe ati mukwiye gusenga Imana imwe cyangwa mugasenga Dagoni. Icyo gihe ijambo ry'Imana rivuga ngo nta muntu n'umwe yagize icyo yisha Eliya, kuko bose bari bababaye bishwe n'inzara. Maze Eliya waca babwira ati hari inama idasanzwe igomba gushyiraho itandukaniro ry'ibi bintu, igomba gushyiraho itandukaniro ry'Imana nyamana na za Bayali. Ati rero reka turondere ibimasa bibiri, muturondere ibimasa bibiri biritse, hanyuma ikimasa kimwe murabona bakamye ko bangana 950, mubahereze ikimasa kimwe, hanyuma nande ndarondera ikindi kimasa mukizane, hanyuma mugishire hano, muzane ibimasa bibiri, kimwe bagitereke mu gicaniro cyabo bubatse, hanyuma nanje ndubaka ikiwanje, hanyuma baze kucyubaka dusenge Imana jewe nabo bakamenya. Imana iza kumanura umuriro, hanyuma igatongora cya kimasa na zambi na ya mabuye, iyo Mana aba ari ikisengwa. Niyo bari za Bayali mwese bari mu cyo gusenga, niyo bari Imana yo mu ijuru aba ari mu cyo gusenga. Bakivuga ngo iyo nama ngo bose baca barayishima, bati kuri ibyo bintu nibyo. Uyu munsi rero turagomba kubona itandukanye. Imana ishimwe cyane, Yesu abicyubahiro. Haleluya. Imana igushireho ikintu gituma utandukanye ibya shitani n'iby'Imana. Imana ishimwe, iguha ikimenyetso kikwereka yuko ugiye gusenga Imana gusa, kandi ko nuyisenga uzobona umugisha wayo utacuzoba. Haleluya. Yesu abicyubahiro. Iyo abantu bacitse intege, rimwe na rimwe hari igihe bafatikanye bihe, kuko baba babuze ingene babigenza, baba bari muri confusion. Rero uyu munsi Imana iguha ikimenyetso kigushiraho itandukanye yuko Imana yonyine ukwiye kuyizera kandi yiteguye kugucira inzira. Imana ishimwe. Yesu abicyubahiro. Bakamenye ngo barazana bya bimasa bibiri. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo bakamenye bafata ikimasa cyabo, baragenda bagishira ku gicaniro na za nkwi zabo bashirako, hanyuma ngo barasenga. Ijambo ry'Imana ritwereka ngo kuva mu gitondo gushika saa 10 ngo barasenga. Bamaze gusenga gushika saa 10, Eliya ngo amaze kubona Imana zabo zitishuye, baca bagenda cyagarira iruhande yabo. Berega Imana yanyu ishaka kubisinziriye, ishaka kuba yafashe urugendo. Berega iyo Imana yanyu ishaka kuba itari kirabyumva neza, isinzire nimwe ikangure. Baca batongo ngo ibingo by'inzembe barikebagura n'amabuye barikebagura, kugira ngo barabe iyo Imana yabo yoshaka kugira ikigongo basi, kuko amaraso ariko araseseka ngo yumve, hanyuma Imana n'umuriro bariko ntibyigeze bishoboka ko bikomeye. Haleluya. Kuva mu gitondo gushika saa 10 basenga ngo bikinagura bikebagura, Imana ntiyumva yabo. Imana ishimwe. Yesu abicyubahiro. Eliya ijambo ry'Imana tuvuga ngo bigiye cyo gutanga ikimazi cyane kera kigeze. Nakunze iri jambo. Impamvu izi Imana zabo zitashobora kwishura nuko batamenya igihe Imana yabahishije, igihe Imana ivugira ko Imana yabahishije, igihe Imana ikorera ibitangaza. Eliya ijambo ry'Imana tuvuga ngo igihe cyo gutanga ikimazi cyane kera mu kimaze kugera, ngo Eliya wacagenda acatora amabuye yo gusanasana igicaniro.
ijambo ry'Imana tubwira ngo atora amabuye 12 ngo aho presenta ya miryango 12 ya Israeli. Nashaka kubabwira ko byari bifise ico bisigura ibi. Yatoye amabuye 12 kuko iyi miryango 12 nyene yose yari yacanganyije ibihe. Kuva ku muhungu wa mbere wa Yakobo gushika kuri Benyamini wa 12 bari baracanganyije ibihe. Byagomba rero ko kumenyekana yuko ubwami bugomba guhinduka muri iyo miryango 12. Rero bafata ibuye rya mbere ngo riho present umuryango w'umuhungu wa mbere baragenda rishira ku gicaniro cy'Uhoraho. Hanyuma ngo bafata ibuye rya kabiri agenda ryubakisha igicaniro cy'Uhoraho. Bafata ibuye rya gatatu agenda rishira ku gicaniro cy'Uhoraho. Igicaniro c'Imana mu Bisirayeli cyari cyarasambuwe, Eliya aracubaka. Imana ishimwe. Uyu munsi ugenda usanasane igicaniro cy'Uhoraho cyasambutse mu muryango wawe. Wewe ku muhungu wa mbere, wewe ku mwana wa mbere, wewe ku mugabo wawe, wewe ku mugore wawe, ushike ku mwana wa nyuma, wubake igicaniro cy'Uhoraho kuko Uhoraho yiteguye gukorera igitangaza mu buzima bwawe. Impamvu atagitangaza wabonye ni uko igicaniro cy'Imana cyasambutse mu muryango wawe. Eliya arubaka igicaniro, hanyuma bacafata inkwi ageza kucubakisha ya mabuye, bacaraza cagereka kuri ya mabuye. Izi nkwi nazo zari zifite zisigu. Niko ndagerageza mu buzima bw'uno munsi ikintu gituma umuriro w'Imana waka mu buzima bwacu bw'imwemu nuko tubaho turi abantu bafite ubuzima bw'amasengesho kandi bafise n'ijambo muri bo. Mana ishimwe. Rero Eliya azana n'inkwi ashiraho. Nawe ugenda uzone izo nkwi, ugenda ushiraho imyanya yawe yo gusenga. Ubuzima bw'amasengesho bwatakaye mu muryango wawe wongere ubugarukane. Cya cyumba cyawe cy'amasengesho wari ufise wongere ukigarukane mu nzu yawe. Bwa buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana usanzwe ufise wongere ubugarukane, kuko ibyo byonyene ibyo bizodeclansha igitangaza cy'Imana mu muryango wawe, maze umugisha w'Imana ugashika muri wewe. Eliya azana inkwi ashira azigereka kuri ya mabuye. Hanyuma ijambo ry'Imana ngo acazana rero na cya kimazi yanga bamuha ikimazi arayikenyagura ayizana ayiterekaho. Haleluya. Nyuma y'amasengesho ajya jambo ry'Imana ari muri wewe uzugereke ko ikimazi cishimye. Imana ishimye. Yesu abicuba. Mu gutangira Imana ni signe ya adoration, ni signe y'ukuntu ukunda Imana. Dutangira Imana bingana n'urugezo twebwe dukunda kw'Imana. Imana ishimye. Yesu ariko araraba abafarisayo yarabagaye, hanyuma agacashima umukecuru. Ijambo ry'Imana ngo kuko we yatanze ibyo yari afise byose, kandi yari yatanze gato cyane uko abafarisayo batanze. Rero rodogre ukunda kw'Imana niyo igaragaza neza n'uburyo yitangira. Rero Eliya acashiraho n'ikimazi, abatishizeho n'ikimazi cishimwe. Rero ariko kandi icyo kimazi ageze kugishiraho, ijambo ry'Imana tubwira ngo acagenda abwira abantu b'Abanyisirayeli bo muri ya miryango 12 ngo nimugende munzanire imibindi y'amazi 4. Ngo barayizana basuka ko kuri cya kimazi, abatisubirayo ntibiragwira, genda munzane iyindi mibindi 4 kugira ngo ikwire imibindi 8. Barayizana bajyana ngo basuka ko, abatigenda munzane iyindi mibindi 4 mwongera musuke ko y'amazi, kuko imiryango yose uko ari 12 y'Abisirayeli yari yatakaje ubuzima bw'Imana muri yo. Ayo mazi yasemboliza ikimenyetso cy'ubuzima. Hagati rero ubuzima bwatakaye mu Bisirayeli bugomba kugaruka. Iyi mibindi y'amazi rero igomba gukwira 12 kugira ngo mu muryango wa mbere hagire ubuzima, mu muryango wa kabiri hagire ubuzima, gushika ku muryango wa 12 naho ubuzima bwongere bugaruke. Imana nimara gutongora kino kimazi, ubuzima bw'Imana ukekora nubwo bwashitse mu muryango yawe. Haleluya. Imana ishimwe. Numara gutanga cya kimazi cyawe, umuriro umaze kumanuka, ubuzima bw'Imana buze gutera umuryango wawe, ushike mu buzima bwawe, ushike kure cyane.
kugira ngo by'ukuri nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo imbizi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva muri twebwe nitumara kugira ubuzima zo tubereko n'abandi. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibandi yakinezerewe turacyari kumwe. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo Eliya bageze aho hantu Eliya ngo arasenga rero. Mwumva isengesho yagize ngo Mana ngo unyumvire se ewe uhoraho, unyumvire kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Mana ewe uhoraho, kandi ko ari wowe ugarukana imitima y'abantu. Eliya yasenze atari kugira ngo Imana ibikore hanyuma ashimwe hejuru biboneke aho babimenye yuko ari umusabyi w'Imana. Ariko Eliya isengesho ryiwe yasenze avuga ati Mana singusabye ngo ubikore kugira ngo jyewe nshimwe hejuru, kugira ngo bimenyekane yuko ndi umusabyi wawe, kugira ngo bimenyekane yuko twemera abavugishwa n'Imana tukwiye kwemerwa, ariko ngusabye ngo ubikore kugira ngo mwaba bantu bimenyekane ko ari wowe wenyine ukwiye gusengwa. Mbega wisaba Imana akazi, mbega wisaba Imana umugisha, mbega wisaba Imana bya bindi ubiyisaba kugira ngo izina ry'Imana ariryo rishyirwa hejuru, cyangwa kugira ngo n'abandi babimenye yuko wowe nawe uri umuntu. Hari igihe dusenga nabi bene data bigatuma Imana itatwishyura. Eliya asenga bati Imana birakwiye kumenyekana mu Bisirayeli ko ari wowe Mana yonyine, hanyuma kandi ko ari wowe ugarukana imitima yabo. Zaba yari ntabwo zigeze zikiza imitima, zashira zigeze zikiza imitima. Rero birakwiye kumenyekana yuko ari wowe ukiza n'iyi mitima y'abantu. Nguhamagaye Imana gukora igitangaza kugira ngo bimenyekane yuko ari ukiza imitima. Umva kandi yongeye ko aba ngo maze umuriro w'Uhoraho uratibuka uturira ikimazi cyo koswa na za nkwi na ya mabuye n'umukungugu urigata na ya mazi mu buvo. Maze abantu bose babibonye barunama. Uhoraho niwe Mana, Uhoraho niwe Mana. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Eliya ngo agisenga ryasengesha agiheza kuvuga urutonde rwa nyuma, umuriro w'Imana ucuramanuka ngo hanyuma gucura igita cya kimazi, ucugira ko na za nkwi, ucugira ko na ya mabuye, kandi ucugira ko na ya mazi. Hanyuma abantu bose baca bunama hasi barapfukama bati Uhoraho niwe Mana. Imana ishimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Barunamye barashira hejuru Imana, ariko ntabwo byari bwarangira kuko imvura ntiyari bwagwa. Biribwa ngo igikorwa cyategereza gukurikira nuko bya bigirwamana babakamenye bari basanzwe bari muri icyo gihugu bose bagomba kurangira. Eliya ngo atatuma abantu ntihagire n'umwe akamenya abajyana, mubazane tubice baveho bakurweho, kuko bakiri ngaho ku ruhande nta mvura yashobora kugwa. Hari abantu bakizwa bakagira ubwoba, ugasanga hari ibintu bagenderamo banga kurekura, kandi Imana ibasaba kubirekura, kuko aba yumva ko umenga birekuye niyo subira kubaho. Apfa bashingiye intayi y'umuntu twasengeye, yari umusekreteri ahantu, yari afise agacumu yambara. Tuheze kumusengera yakijijwe, icyo gihe ngiye kumutera intege, yambwiye ati nibyo ndabyumva ariko sinshobora kugatanga kuko igihe cyose nakambaye simbona, sinshobora gusoma, kandi urazi ko akazi ko muri sekretari uko bimeze turasoma. Nabwo ati mwizigire Imana
turashobora gusenga Imana Yesu akagukiza hanyuma kandi ukabona icyo gihe akazana turagaturira. Uyu munsi aracakora kandi ni umukecuru aracabona. Rero bakamenye na za Shera kugira ngo imvura igwe umugisha w'Imana ushobora gushika ni ngombwa ibanze kuvaho. Nubwo Imana yaba yakwiyeretse ni ngombwa ibanze gusamburwa bikurweho. Rero Eliya agacafata bakamenye bose arabica. Agereza kubica wacakira Ahabu baravuga ati witungire kuri pare Yezereli, witungire hanyuma ugende ufungure, hanyuma nyuma yo gufungura wuhire kuko akazi kakozwe. Icyo Imana yamubwiye gukora ahantu cyamaze kurangira. Niwitungire ufungure hanyuma wuhire, hanyuma inyuma y'ibyo kuko imvura igomba kugwa ugende imvura ntigusaga aha. Haleluya, Imana ishimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ibagirire neza uyu munsi, murongo ibyo mufungura, murongo n'ibyo munywa kuko Imana yabakoreye igitangaza. Imvura y'umugisha ikagwa mu buzima bwawe. Jambo niwe tara yakira hacuze umwiza bigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje.